Aya basya kongera turya indi show noneho abakunzi bahola movies mwigire hafi dutangire yo bise Slacks nyuma y'akaririmbo ka Okama na Kenny Solo the best best baba sorry tureshya rwarungano sorry bakoranyemo badutamo umuzigo babana badutayemo umuzigo you are perfect to be beautiful wamwumvishe timitimini ariko nguciye urwaho na hey yabitamo umuhungu da uzisaba mujyanye mu rugo mu biki dutangire bise Slacks abantu mukunda hola movies mumaze iminsi muvuga ngo kandi ngo nkwa mba mbabona iyi filime ubundi bije guca amazimwe Kaboyi niyo wayinzaniye arambwira ati fata turebe icyo bizakumarira nanjye kambatemo ndebe icyo bizabamarira ati nakabikubwiye kubwira ko nkukunda ariko hehe kunda I realized kutigeze umenya ikindi mu Skia Kenny Solo here we go yo of course you are beautiful of course you are still beautiful ukatakata tore wandashe mu kiciro umva umusore ariko mami let me let you know zikindirimbo ari ihagarariye izindi muri East Africa uwamamarirwe ugira uwanjye ati nkakugira nkabita best ndi kubabona ubuziraherezo nanjye Kaboyi agira best noneho cyababwira nk'ibintu baba barimo cyakoze aba ba besto bambuza kwikorera akazi nk'ubwo muri mu biki ndagukumbura sinakubona umutuzo naho nkabubura batunjyana utasiga kuzira iyo nza kuba mfite ubushobozi ari kugukundana n'ibyanjye byose dutangire iyo bise Slacks hola movie abantu mukunda filime z'ikikango mwicare nanone mutera agatebe kambanze nigishe babana mugani wa Skytu wa Papa Dope Boy ngo mwicare mwige ntuze kumbwira ko kirara cyari izuba mwanyanditse ntuze kumbwira ko timu ntuza na timu ntuza nimba Skyta nk'ibiki cyamugani niririya zuba riba ryamukaranze ntago izuba ryatse Kabo ahubwo abanyabyaha mutangiye gushya gake gake hano byanyu mubitangiriye ku isi wari wumva nta kubushyuhe ko njye nkijijwe so timitimini ibalebano yo revorebo Kaboyi rero nawe mwana yica akanyoni banganereka ya publicité yanjye ubundi niyi East African Community ku ndwara zananiranye barakuroza ucuruza uhomba urwaye gute sinezite asima kuvurisha miti urushwima kujya mu ntuzidakama yujuje ubuziranenge muganga Aida kuva muri Tanzania muganga Aida ubundi niwe muntu wenyine wagufasha izo ndwara abandi bose Aida agenda urwaye urushwima ukahava urwaye n'igituntu ufite ibibyimba mu nda barakwibye ucuruza uhomba gute sinezite amakimbirane ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro ko bagezaho nkunda rero ubundi aha niho nanjye iyi ndwara nanjye umutwe udakira ugomba kujya kuyivuza ku bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa
n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. kaje ari akabyimba baragashima. Musigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist, cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida kuva mu gihugu cy'abaturanyi. Izo ndwara zose fata iyo nimero 078 99 2350 cyangwa 0722 372 10. Ubundi izo nimero baragufasha. Marikia aragufasha wagwani. Cyoshye ntuza nama ntuza. Cyoshye mbwa nama si. Ituirendi ni tears. Doraho nicariya. Tanga nasoza kuzisoma ajye kuririra hanze gusa ibindi tubireke. Nifite akazi ngiye gukora. Yo. Boy na Besto we baba banzonze. Besto ugende mukore subscribe kuri Skill Media. Mwirukanka nk'abagura amasuka tugeze mu gihe cy'ihinga. Gende mwirire show dutangire hakuno. Abantu mu mazi iminsi mwibaraguza ariko ngo genge zirimo imihoro iri kuvuza ubuhuha. Chano ziri kugenda umusubiriza. Nindiragiye bakuze tubafana. Tangire hakuno ni mu murima w'ipamba mu makana gatoya. Cotton aseka bunza kwigisha ngeze ryari koko. Tangire hakuno ku buryo bakubwira ngo dodesha iniforume ya Kabusunzu ukadodesha ya Rwamagana. Jaze shaman ababyeyi Canadian Cotton Clothiers hakuno bisa nk'ari ahantu batunganyiriza ipamba nimba muzi ibintu bikorwamo ipamba bagira gutya bakajya gukoramo indodo bakajya gukoramo imyenda. Niyo mpamvu ipamba buri ari kimwe mu bihinga ugandura rugo harya cyangwa ngenga bukungu. Kaboyi nyongera musaruro ni igihingwa nyongera musaruro cyangwa ibidamu ni ibiki kabo. Mwizi minsi tsigaye mbona ntazi ibintu. Barakwereka hakuno hari umusore waje afata ikarito terekaho ngayo amapantaro iriho logo za S ebyiri. Ibyo bintu ntimubyibagirwe. Nimwibuka ukuntu filime twayitangiye. Reka nce amazimwe mbereke ko bari abantu ubundi niyo nagenda nkamara nk'imyaka nka senkani ntasobanura. Nagaruka nakora rimwe Nabona intambara zavutse ibintu byakomeye igihugu cyacitse umugongo. Tangire hakuno filime bayise ngo iki Slacks akatugatuye Benovi wa musore wambara ikariso kuri stage. Ibintu muri kunkorera i Kigali murakoze kuza guhera muri CCC. Ejo hazaza heza uhakora uyu munsi. Copy that turi kunyuka zareka mbikurikirane. Hakuno dutangiriye mu iduka ry'imyenda kuko ujya kuvuga ngo ntuza designer nta numwe nzi ntawe. Today's a very special day. Kwa Montana gatumutwikire nari. Marine item 65% off. Ikintu cyose hano turaza kugabanya 65% hakuno ni mu kaduka k'imyenda bacuruza hakuno. Hari umukobwa winjiye muri filime witonze suko turi kwitangira. Ikintu mbasabye cyonyine ni kimwe mwizi minsi munyirinde ko mwaritse
ubwo burayi iruhande rwanjye nk'isobanura filime koko shamana aha kuva nageze imyaka 16 nashatse gukora hano umaze igihe kingana iki ukora 1987. kuva muri 87 ndakeka ubwana we bimeze neza nyiri uruganda ni nk'intwari kuri njye mwigeze mura mu nzozi zanjye hakuno rebe hakuno Room number 175. It's Diwali, Craig. Listening to amategeko agenga 175 Craig turi kuri Diwali music's part of my cultural heritage. kandi urabizi ku muziki ari itegeko ari umuco wanjye nyine mba ntegetswe kwambara ekuteri Diversity and kubwo rero nuhora yiyambariye utu ekuteri bari kumutonganya mu kazi I'm sorry, Truthy. Mbabare, Truthy. I'm gonna step out of my cultural zone. sinashakaga nanjye kurenga umuco Onto wanjye yours, but pretty sure Diwali's in November. harya koko Diwali iba mu kwa 12 ya November harya nuko akame You fool. ibi bintu nkwiriye kubigabanya nkwiriye kugabanya ibi bintu pe nzoga na mikoro ntibihura You are here for the new collection turnaround. harya ujano ngo kubera collection cyashya imyenda tugiye gushyira ku isoko Such an yego important night for us. shambega ukuntu iri joro ari ijoro ryadanje kuri twe Huge honor for me to be nanjye n'iby'agaciro kuba nje gukora hano ni umukobwa aje gukora hakuno Hello. ni shop y'imyenda ariko baranayikorera nk'uko wumva ngo ntuza designer abafite shop acururizamo imyenda akayidodera iki byose akayidesigninga Oh, you're gonna go back on the floor. You're gonna ask for Hunter. She's gonna explain about the. ntukambwire Got it. Thank you. No. babonye ataduhagije batwoherereza undi And making it better tomorrow. ntuza Marie Charrière Rivance See you up there. tuze kubonana mwana tuze kubonana hakuno amwohereza muri ofisi y'abandi kaje mu kazi kayagaye kashyushye iyi filime arafatika boy ni uyimpaye kaboy umenya akiza ubwenge I'm looking for Hunter. Could you just? nata ko nari ndi gushaka Hunter ati That's fine. ndaje Hunter mu minota nk'itanu I'm looking for Hunter. ndi gushaka Hunter Excuse me. je umva nkubwira ariko wangejeje kwa Hunter nta mukobwa hano rebe barakwereka hakuno ahantu bashyize amapantaro kare nimba mwayabonye ariho rogo ya S ebyiri hari ipantaro yavuyemo murabibonye ibyo bintu ko ipantaro yivanyemo tuvuye aho ngaho tugaruke kuri skill made hari ninjano yatwitse spandex ahantu hose hariho hose spandex hakuno n'umukobwa ufite aka YouTube channel ari kwamamaza icyangwe kwa kundi wumva aba influencer iki byose hirya no hino do Hey. Craig told me to see you about the clothes. Craig yambwiye ngo nze nkurebe tuvugane ku bijyanye n'imyenda It was a complete mess. Go see Lord. Lord? Lord we The new hire. giye kukohereza umukozi mushyashya batuzaniye hano mfite igihe cyo kubyita kubera ko kuko mbigusabye nyine genda uriya muginga gufashe yewe CCC contractually requires all employees to wear CCC. twese hano muri CCC rero tugira inama abakozi bacu kwambara imyenda ikorwa n'uruganda rwacu rwa CC Some right now. Oh, those aren't from this season. hakuno nta kaginga kigira nka ntuza nka dukomeze nawe ngiye kumutwikira kandi they don't deserve my respect reka niba hoshi aya nahoshi We need you back on the floor at 9 p.m. sharp. Harold sharp saa 3 z'ijoro tube tugarutse mu is kazi on his way to address the troops. bagomba kugaruka mu kazi bakakararamo hari umwenda bafite bazaronshinga ejo What Lance Grove's coming here? kandi Grover araza kuza hano yanica twabonye itwika kuri YouTube channel ngo nijoro bafite gushutinga publicité nta kindi kintu na kimwe bagomba gukora yahise aza kugura utwenda yaninja yenye influencer n'umponyonyo yaje hano kugura utwenda yaninja itaza kumunyuza ijisho ni nk'umunsi wa mbere mu kazi wumva nagomba kugenda yatwitse kameme kandi akagura imyenda ikorwa n'uru ruganda rwa CCCC akanayigurira mu ruganda noneho uruganda rwitwa CCC gusa nimba mwibuka filime ukuntu yatangiye twari kumwe mwese si twayitangiranye twabonye ipantaro moving aje hano kuri kontwari kwishyura 175.52. urishyura amadolari 175 do kariya agapira konyine ibihumbi 200 by'amanyarwanda Employee here, so genda umukozi mushyashya hano ariko I get a discount. si mwama discount mukangabanyirizaho
bwiza ukuri Start till 12:01, so we ntabwo uratangira akazi kawe karatangira saa sita n'igice not an employee till tomorrow. rero ntabwo uri umukozi kugeza ejo hano nibwo uzaba urangije umunsi wa mbere nibwo uzaba uri umukozi wa hano Okay. Okay. I'll get the discount next. saa ntari ubwo muzangabanyiriza ubutantari baba bagusekera reka ginga baba bagusatse reba kariya agapira k'amadolari 175 ariko Thank you for shopping. shyiramo ikarita And making it urakoze kugurira muri CCC Tomorrow. Today. ejo hazazo hategura uyu munsi hakuno aciye umukobwa umukozi wa hano agiye kuza gukora hano turatangira lockdown mu minota 15 niba ufite amafaranga yishyura kashi bigishyushye kandi mwakoze gutegura ejo hazaza hanyu uyu munsi Believe, be love, become. izera wiyumvemo ikintu uhinduke do wowe musore hano uri kwibwira Regional manager this company has ever seen. ni wowe uzaba manage company yigeze ubona urenza abantu We're gonna take Q2 into the stratosphere. hano hari ikirara nimba cyasinze ibiki ibintu ushabanywa birabica byakire ni ukuri birabahitana ahubwo aho bukera niyo muraza kuba mwirebera kwereka ahantu za pantaro ziri za pantaro zifite logo ya S filime bahise ngo iki bahise Slacks hari umukobwa wavuye hakuno araza atora ipantaro imwe urebe filime witonze gake gake bucece nta filime mbi ndabahereza umukobwa kaje hano muri dushe kari guhindura Turnaround shift, WTF. sinakwizera ko biriya bintu byabaye agakobwa gahita kibeta gasubiramo inyuma muri toilette ariko afite ipantaro ya S mwibuke izi pantaro bazazironshinga ejo ntago bari buzironshinga uyu munsi kwa kundi uvuga uti umwenda mushyashya waje ku isoko turaza kuwushyira hanze Robot King? Because I would not hesitate to report you kandi uriya mukobwa akora muri uru ruganda ibyo mubyibuka backstory with that muy caliente jelly. shano ni ninja ziri kuganira zibanza kuza gutaho igipande ni igishahuro semwe bako ntago biriya bintu bibabangamira nyine twiganirire tu hari uwafunze ipantaro iriho logo ya S No part in that. isanira mukata To pay for an awesome ejo tuzazishyura kuri makeya wani izi pantaro We're gonna be late. hey! abantu mubibonye iriya pantaro z'iya ndodo za S ziriho imaze kumukata zihindura ibara ziba umuhondo waka ibyo bintu murabibonye barakwereka hakuno ka gastajeri kari mu gahindura imyenda kaje hano sawa mwese muri hano Almost here. And let's not forget baje mu nama hakuno bafate briefings iri joro bagiye gushutinga publicité warm CCC welcome. ndashaka kubahereza ikaze mwese muri CCC ni filime witonze You are an integral atom in the CCC galaxy. hakuno ari kwitoza speech agiye kubabwira imbere yabo byamucanze ni filime witonze hakuno gake bucece hakuno umwe wambaye ipantaro iyi Yeah, Flo's come to visit. A anti Froze aza kudusura bitch. iriya beach zabije kare Tu. uwambaye ipantaro ya pantaro imwe muri za pantaro uvuye mu bantu hano aca hano manager mubona yambaye ipantaro kandi ntibarazironshinga yakoze ikosa acaho urebe Craig Jammet. Craig Jammet Come in, Jammet. Craig Are you Jamie Craig Jammet, ndakeka wambaye where are you going? ukeye mwana ipantaro yambaye batarazironshinga bari kuzazironshinga All over the floor. I've got to go plug my hole right now. keretse nimba ushaka ko mbikorera hasi kuri floor that okay? n'ubundi nari ngiye kwirwanaho Register your feminine issues and respect them. Just make sure we iyo mico yanyu y'abagore uzayandikishe tunayubahe tubimenye ko uzajya udusiga mu nama ukajya guha igihugu back on umugisha for Harold's presentation. All hands on deck. Over. turi hano muri presentation noneho What's that? I can't hear wiki ntago nkumvana ngabanyaho akarindi n'akajagari sinkumva njye ntago ndi kukumva Craig ntangiye kutakumva ipantaro iramukanda hey! No one is to have eyes on those chains until tomorrow morning. urabizi ko ayo mapantaro ejo aribwo twari kuzayaronshinga A lot of trouble here. uzi ko twese wadusubiza mu bibazo uramutse uzanye iyo pantaro ugenda uyivanemo jame ntuyigarure hey! umukobwa aza hano mu bwiherero urebe filime witonze hola nzajya mbatamo n'ubundi namaze kubona nta nzu nteganya i Kigali dore utuntu twanditse hariya do theft heart all of us abajura twese baratubangamira ubundi twanditse mu gatoilette hakuno
aba bari kwishimira umwenda bazaronshinga ejo ijoro bashutinga publicité y'uwo mwenda n'iki byose. Umuryango wanjye wose wa CCC mwese ndabaramukije hakuno mu gashop. Dukeneye kuba turi dore boss nyiri uruganda tu. Dukeneye kwizera tugakunda tugahinduka. Believe, belove, become. Niyo siroga bagenderaho nka kuno wumva ngo muri Simba Entertainment nta genge yanjye isigara inyuma. Uyaje hano. And you, all you very special people. Mwebwe rero mwese muri abantu badasanzwe. Uwambaye ipantaro yaje hano muri toilette, ipantaro iramukanda, kuyifungura biranga. Ipantaro kuyifungura biranga. I'm very keen to get their eyes on it. Sinjye uzabona abantu bari kubona ipantaro ejo tuzaronshinga. Niyo mpamvu nakomeje kubihisha kugeza uyu munsi. Twaye abadozi ba mbere akazi. The best stitching specialist kanzira mukanda. Ipantaro iramukanda. Kabo yajya ncaho yambaye ishanga. Ipantaro ikanda umukobwa. Ipantaro iramukanda babari mu nama bari guhana ama prefix. Ipantaro ni ipantaro automatically izagenda yadapta n'umubiri wawe. Nimba yambaye wambara size 36 waro yambaye 40 kanga ihita igaruka ije kuri size ya 36. Nimba ari ntoya kuri wowe ihita ikomeza noneho ikweduke ingane nuko ungana. Hakuno. Gender inclusive. Hakuno. To. Hey. Kombi ipantaro bari kuvuga umukobwa yambaye imukandamara iramubana. Dari ipantaro ngira mucamo kabiri. One shape for all. Ipantaro izagukwira twese kumbi ipantaro bari kuvuga bashaka kuronca gato. Uwayambaye. To. Imucamo kabiri. Nyagasani. Hey. Ipantaro yamupasuyemo kabiri. Nyagasani muri douche hakuno. CCC presents Nyagasani. Made from an exclusive cotton strand found bakoze akadocumentary ipantaro ikoze mu mapamba adasanzwe. Only on the rich plains of the Indian. Kandi ayo mapamba na handava usibye mu gishanga cyo mu Buhinde bavuga ukuntu bayatera. Fabric is thermal. GMO free nta bintu by'amafumbire dushira muri iryo pamba kugira ngo ryere. Ni ikintu mbese ipantaro irihariye nta produit chimique nyinshi zirimo. Icyo gitumire done in accord with our ethically sourced, fair trade, organic and economically sanctioned partners. Kwebwe tugiye kugura ipamba fair trade tugurana nabo ku mafaranga ku giciro gifatika. Making a better tomorrow. Reka dutegure ejo hazaza. Today. Uyu munsi niyo siroga yabo bakora ka documentary ku ipantaro bagiye kuronshinga icyo batazi hari umuntu wapfuye. Hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri iri ya pantaro. Nimba ariyo mpamvu abakobwa b'i Kigali batakikoza amapantaro. Aya njye ntabyo nzi. Mvuga ibyo ndeba. Boy wowe uvuga ngo ntibakikoza n'amaki. Suvetema. Exclusive sneak preview of the new collection. So be sure to give her a warm CCC welcome. Ejo muzamenye neza ko abantu bose mubahaye ikaze hakuno. I'm counting on you to have the most awesome CCC Monday Madness. Ejo niteguye ko mwese muzamfasha tukagira CCC Monday Madness. Azaba ari uwa mbere w'ubusazi. Kumbe mwibuke muri douche hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri. Uko yakamukasemo kabiri ipantaro yaraje itorosha amaraso neza fresh yitonze irayonka irayarigata neza cyane asigara hererana. Mr. Anglove, ndashakaga kukubwira ngendo narenze umunsi wanjye wa mbere mu kazi k'agakobwa byiza kubyumvuyemo. Nizere ko nawe uzisanga mu muryango wacu kamaramo igihe kinini. Ni bosi tu kaba kamwadimayelinga bya danje. It's amazing. Amazing news. So excitingly amazing. Exciting. Pete and Jules coming here is the most important PR move anyone could ever orchestrate. Super Shaper's release rests completely on her. But the store's gonna be in lockdown. Kageze ku nyota. And for 5 minutes later, noneho ubu nasobanura basi nari. Do her fashion home. An hour live? Of course not. This is a isaha yose rero avugiyego. Down. Niyo mpamvu bagiye gushyiramo total lockdown bakadufungiramo hano ntihagire umuntu usohoka kugera ejo mu gitondo saa 2. So, you better get your cherubs moving.
Okay. Okay. Okay, everyone. Mwese muzi na wazano. Thanks. Byiza cyane, byiza cyane. Landmark speed. Human resource HR harya. Bantu mukorera ibigo bibamo ba HR na ba DG na ba CEO mwambwiye ko ziriya terime ntazizi. Thanks. Gendi HR w'igiti cyanjye nkaba human resource siwe HR harya. Nkaba CEO. Not yet. Nkaba owner urumva? Performance will be a major. Nkaba nanjye nkaba na employee nkaba na employer byose kimwe byose akazi kose ni nanjye manager ase managing ibiki ko nta mafaranga abamo c'est moi dirigeant. Let you down, sir. Nyakuba ntago ndibuze kugutererana. You can count on me, sir. Jewe unyizere Nyakuba, you will count on me, sir. Don't let you down. Ntago ndibuze kugutererana boss. Ni manager hano. Nimba ari manager nimba ari iki. Kwereka hakuno batangiye gufunga inzu. Hari lockdown, hari umustar ugiye kuza gushutingira hano. Oh my god. Mana yanjye. I am totally batty for this Wa mustari kazi. full top. Skiri Medias. Oh my god. Ako mwakoze subscribe kuri yo channel ndi kubabwira yitwa Skill Media cyangwa muraho muri kugora rubanda gusa. See you tonight at the CC. Gende mukandeho no kukazogera nzabereka utuntu dukora mwizi minsi. This marigold over there. Take to Gemma. Come in, Gemma. Ndaje. 25's in the yellow ecosystem. Waje avuga ibyo ashaka amakarito 25. Hunter. Craig to Hunter. Hunter to Craig. Yego ndakumva. Gemma's 20. I don't know. I'm not her keeper. 20 ni ikisimbizi. Beekeeper. Nta nubwo ndi keeper. Beekeepers nk'umuvumvu ujya kwiyama. Ariko ni igisore kiba kiri kumutesha umutwe mu kazi n'umukobwa uri hano. Bisa nkaho bafite position yenda kungana ari kumwe ni store manager. Undi ni Taylor. Harya babita ba Taylor. Fine. Sawa, reka nje kumugushakira untumye. Ndagutumye wa mukobwa. Twabonye ipantaro ni gakare. Hey! Sasa barakwereka ya pantaro uko yakaniza umuntu. Yanditseho inyugu muri za S ebyiri hari akarongo kamwe kagiyemo amaraso. Murakabonye? Gemma. Robot King's got ants in his pants. You know what that means? Robot King arashaka iyo pantaro uzi icyo bisobanuye. Sign of her. Ntawe uri kubona? Wapi ntawe ndi kubona. Back out here stacked. We're falling behind. 10-4. Yari hano kureba hano. Ahabona ipantaro. Iyi pantaro yamaze kwica umukobwa iraza yimanika ahangaha. Ure filime witonze. Hey! Ure filime witonze. Iyi pantaro bayikora izo S zose iryo bara ry'umutuku nta ryari ririmo. Muri kuribona? Nta ryari ririmo. Hey! Kobwa yarebye hano. Areba muri yarugo. Tayari. Ure filime witonze afata ipantaro. Ko yagafashe ipantaro umukobwa urebe. Ure filime witonze. Kize gutya ashyiramo ipantaro. Iyi pantaro yishe umuntu twitubireba. Ipantaro yanga kujyamo imufata mu kirenge. Hey! Ipantaro ifite ukuntu iri kumanipira umuntu. Uyu mukobwa do ipantaro irabyanga yanga kujyamo. Yanga kujyamo imufata ikirenge arayihatiriza. Hey! Ipantaro ijyamo. Ure filime witonze uko yakambaye ipantaro. Ipantaro iramubana, ipantaro iramufata. Hey! Ipantaro itangira kumukoresha, itangira kumubyinisha. Ipantaro itangira kumutwara mu buryo bwayo. Iramucanga umukobwa. Shabaye ipantaro kumbe hakunari. Twatu bamanika imyenda yakubise mu mutwe. Tayari kiremve kiramanuka.
Hey! Nuwa kangahe? Si wa kabiri. Kadukomeze filime. Aba bari kurara bapanga ibintu byose, bagiye gukora agashuti, umusitari kaza agiye kuza gushutinga aga publicité, hako numva ngo mugiye kugira gute. I love Bollywood music. Je nkunda imiziki ya Bollywood, ni umukobwa mushya mu kazi. My favorite songs Hamara India. Je indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde. Hey, ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano. What? Iki? I was just saying that I really. Nyine narindi kuvuga ngo nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara. Hey. Uturuka Nturuka muri Greenville. Green Day? It's Green Day. Kunda se Green Day, umunsi w'ibyatsi bibisi. Nimba uvuka muri quartier yitwa Green, wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine. No, I don't. Oya ntago ngukunda. Kubera iki? It sounds like you're implying that just because my parents are from India. Cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde. Bollywood music. Wese wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu. Uja. Umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka. Gira inshuti ku bantu bose mu kazi, mwe mufitanye umwuka mwiza, mumeranye neza, ibintu ari amahoro. Babyita kwipanga akazi. Urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo gukubura amaraso. Hunter, she's not in her ecosystem. I sure don't, Craig. Hunter nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe. And if I asked you to locate her, that would put Hari ikibazo mubwiye ngo ujye kumunshakira. If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. Ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera, mwana genda umunshakire. Ni store manager bari kubwira abandi ari munsi bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze, abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose. Do kureba hano yabonye uriki abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero, amateleviziyo, amamashini, amaradiyo, amafrigo, amaprinter, telefone z'ubwoko bwose. Sort of like communism, but not really. Cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz kuri 0783 20 I need you to locate them. Cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo. Hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga, si ngombwa ngo yodalinge, we genda hariya Kimisagara Nationali cyangwa uhamagare Boaz kuri 0783 20 Gemma and Hunter, my two top girls. Gemma and Hunter, right. Genda ucakire Gemma na Hunter na abakozi banjye babiri. Anywhere, everywhere. Ubashakira ahantu hose hashoboka. Confident that you can do this for me. Basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere. Sanari. Ready then, okay? Suri kunyumva rata. Ndakumva. Ni boss akana ni gashyashya mu kazi urumva nago kabyanga. Kumva abana agiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho. Hey! Ipantaro wa mbere yagize gute? Yamusatuye. Ipantaro irangije igira gutya, iza mu ikarito, irizinga neza fresh, pfundikira n'ikarito, yisubiza mu ikarito. Urebe. Hey! Nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe. Bamubona kaboye bataramurozi. Bamutanzemo igitambo. Barajya hehe se sha? Chano. Ase bari abahungu kuki cyaze. Sasa umukobwa batumye ngaje kureba abana ageze hano. Muri cuisine nimba ari muri cuisine nimba ari muri toilette hakuno. Hey! Munyi imisatsi y'umuntu kandi tayari. Reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani. Hani ipantaro yamubitse. Kize gutya. The yellow should have been folded 30 minutes ago. Are you the Iyo mipira ni mwakabaye mwayipanze mu minota 30 ishize. The turtle. Budu rakanyamasyo urukwavu. The turtle. Genda akanyamasyo nka ninja tato. Toruti ninja. Libby. What is it? Iki yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari. Aramwibona. Ndamubonye wa mukobwa runtumye. To yaje kumumwereka hano ipantaro yishumu, dore ukuntu yamukataguyemo ibice nyagasani. This is horrible.
Mana yanjye biteye Really ubwoba. horrible. Biteye ubwoba pe. Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. Ibintu biteye ubwoba. None. Should we call the police? Duhamagare polisi. Wapi? We're in lockdown. Turi muri lockdown, iyi nzu yose twayifunze. Internet, no nothing. Bivuze ngo nta telefone nta ki byose, ibintu byose birafunze, hatagira n'umuntu umena ibanga agahamagara hanze cyangwa iki birabanye babijaminze. On the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. Nuko twahoze dukora kuva na kera iyo byageraga ahantu nk'aha. We have to do something. Ariko dufite kugira ikintu dukora. It'll just be panic. Nitugira umuntu tubibwire abantu barapanika. Besides, we're on lockdown. Kirenze ibyo turi muri lockdown, inzira afunze, nta connection, nta kintu kinjira, nta There's gisohoka. really nothing we can do until 8 Nta a.m. kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa 2. Ejo saa 2 za There's a killer out there. wasanga se hano hari umwicanyi. We nta mwicanyi uhari. Consider Gemma the killer. Kiretse nimba wumva Jama ari we mwicanyi. Of herself. Yiyishe tu. Killer? Out there? Ufite ubwoba bw'uko haba hari umwicanyi. Yego njye I'm ndamuvuga. afraid. Ukunda kugira ubwoba se? No? Ujya. Anyone else to be afraid too? That's not None really se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira? Bereke ko ushoboye wana. Sawa nari. I know it's your first day and you're eager Ndabizi ni umunsi wa mbere wawe mu kazi. to do things by the book, but Ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko. I don't think you understand the impact this can have. Ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira. Turned around on Abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya. and if Monday matters, Byarangira ikirori cyacu cya Mande Madness gipfuye cyo kuronshinga ipantaro. and if the new collection fails, Kandi imyenda yacu iramutse the fayirinze. CCC fails. Umenye ko na kampani yaba fayirinze, kampani ya CCC. Uranyumva? That's not what you want, Ni ibyo ushaka se? is it? Nibyo ushaka? Oya, ntabwo ari byo nshaka. Sawa rero, umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso. Hey! Kandi twabibonye. Nta kindi cyabaye. Umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano. Baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba. You did a great job, by the way. Wari uri gukora akazi neza hagati aho. You know we had to do that, right? Urabizi ko ibi twagombaga kubikora sibyo? Sinzi impamvu uyu manager adashaka ko amakuru ajya hanze. And Jules Sinzi. will arrive at midnight. I will take care of this. Sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukunda ejo atamutengu. None atangiye gusibanganya ibimenyetso. Y'abantu atanishe noneho. The trooper back. Bwira kantu. But I'm going to waive the first month of your mandatory employee purchase plan. How's that sound? Ukwezi kwawe kwa mbere kose ngiye kukukorohereza bizagende neza. Ndumva ari sawa. Akoze. Koze icyo abantu bari gupfa bagasibanganya ibimenyetso. Maraso sa amazi. Hano nitwe twita kuri kampani yacu ya CCC. Sibyo? Subizamo akaboko neza. Yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi. Ngwino tugende. Ngwino duceho. Bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi. Gusa umukobwa arabibonye. Nubwo tuvuye aho twigarukira hakuno do. Hey! Muri ya puberi tugaruke no muri shop. Kantu ku kandi mudashaka utuntu twose mugende mutuzirikana. Umukobwa yagarutse hano arabanza reba mu bantu bose bakorana. Ninde muntu waba ari umwicanyira? Ninde muntu waba ari umwicanyi hano? Bari gupanga imyenda. Ejo na akazi hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano. We uri kudushakamo igipimo muko? Niko. Hey! Umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda. Azanye imyenda hano. Azanye ipantaro. Azanye ikarita irimo ya pantaro. Cunga abantu ku maso. Ipantaro yazanye uturongo izi S. Iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo. Yagasanye. Bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku. No, Craig. Simbizi Craig. Sanda kumva ndakumva. Sawa sanari. Dore ipantaro do. Ipantaro iri kimeze nk'aho iri kumushika. Yayipakiye mu ikarito. Iyi pantaro ndayitsindira. Iyi pantaro ndayitsindira. Tayitsindira neza ari pose. Dacaho. Iyi filime witonze. Ukuntu abantu
abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka. Jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza. I'm gonna save your ass this time, but quick to Lord, what's your cyanga Cadillac muzi nkora iki? Craig, I'm in the stock room. Gende muri stock room. Looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter, kumbe yajyanye ipantaro. Sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi. Okay. Kuri kamera. Uri filime witonze. Ipantaro ubwo zarangije guhinduka tayari. Cyawe, kora gutya. Hey. Urebye kuri kamera. Kuri kamera batanamubona. Ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV. Amagara Boaz. Kuri 0783 2016 Lord! Televiziyo yawe bayifite ikibazo cyangwa se imashini, radio, frigo, printer, hari ukuntu nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira komande uhamagara Boaz. Ko we yigirayo. Yajano. Sawe! Panaro ya muci urutoki do. Rebe. Fungu imashini. Urutoki raruca. Karabaye. Hey! Tokera ruciye. Dari panaro fayo hano. Ipanaro. Fata gutya. Kabakira gaca. Uci kiganza. Karabaye. Ipanaro iri hano. Bibiri mimizi bari biki. Fata kandi kaganza. Poko. Gacaho. Yagasani. Dore ngira namumeneka ifite n'amenyo we. Murabibonye? Ifite n'amenyo. Cyawe. Ciya kandi kaganza. Hey! Turamenyo do. Nyagasani. Byaramucanze. Bagije. Zamuka ryo. Fata ingwato. Imashini kegeti ingwato neza yitonze. Tayari. Tuganze yasize yakegese ingoto. Mana y'isi n'ijuru. Dore ipantaro ibyiri gukora. Yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye. Ure filime witonze. Mwibuke. Ipantaro irangije muri ya AC hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano. Iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso. Rode we. Rode amukinga we. Do. Yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri. Ahita atangira gusinda nk'abacengezi. Chama. Lord, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord! Rode amukinga. Nyajano hamagara Rode aramubura. Rode tubonye ibibaye. Kumbe twigarukire hano. Kubwo yaramukurikiye gake bucece ariko manageri manager ari kujya aramukurikiye. Yaje hamagara Rode twabonye ibyamubayeho. Ni kakagabo kagashinwa kari kambaye uturinete. Gerano yaje kuri iki cyombo yumva ukivugira. Yumva kiri mu ikarito. Manager turi mu masaha y'ijoro. Lockdown ntago iratangira ariko harabura gatoya ngo itangire. Kuri hano byari kanze to. Ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane. Irangije iraza imushyira mu ikarito. Uja. No, you were Uja. The best goddamn reacher manager this place has. It's you. Peter B. Ubwo yavuye arebe. Mwana usi wa musore. Oya hiriya ntago ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. People get a little crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya. Icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe nikiye kibazo muko. Nina barangira iduka ricuruza imyenda. Mw'iyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Tuhamagare polisi. Oya. Highly advise against that course of action. Ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. Uzi n'ikindi. Bibi yaryo niko bakwita. I tell you what. Ibi tugira icyo tubikora. I will call Harold.
reka nkubwire mpamagare hado the boss on the best course of action. Okay? kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze cyamunara cy'imyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Bangwe none. Ino hano. Asani. Poko! Kubisa ikintu mu mutwe. Taza kujyana n'utugambo muko. Taza no kujyana utugambo. Filime witonze. Lockdown deactivated. Afunguye gutya. Hari uwinjiye. Wa mukobwa uje gushutinga publicity. Yahise yinjira Nisirey Queen skill media do. Nisirey Queen kaje gushutinga advert nicyo katazi. Kaje gushutingiramo advert cyase publicity. Hari ibibazo byinshi. My God. Mwana yanje. I'm like totally excited. I could just die. Bega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno. Gaturagurika nk'injugu. Phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntago byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Hola the boss azagukwema ingoto wamugiga. So what's the game plan? Ahubwo turabigenza go with the floor and take her through the jeans ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya jeans zo muri ecosystem. We, Vayon. As with that Craig. Me? Bari mu kumbaza kurabwa. Njyewe kweri bakwiriye kumumbaza. Uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. To have you on board with us, Barb. So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. For my whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyisase shwa tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe Nisirey Queen. Love everything but these. Jena akunze ibintu byose ariko iyi pantaro. These I want. Niyo nshaka muyizanire. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane nayimuzanira. Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva ndi kubyumva kabisa. I have to go get those myself. Reka nje no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Cyenda yizane nyine. Ntabwo ubona ko mustari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube. Abanza batwikire. Byose nkakuja kumbuka vuga ngo umuntu tumutwikire iki. Kuri wa kabiri tujya duhurira Kicukiro Antonove. Kuri wa kabiri uzi umuzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubuntu mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Tumeranye neza. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabagabanyiriza cyane. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Hakuno do. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya pantaro yikura ku mugozi. Kuri clip ifashe kivanaho. Yaje no gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba jinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingiraho. My mojo. Cyena ngiye kuyagana. Lose my mojo. So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready. Muriteguye. Nisirey Queen. Hakuno yavuye kuzana ipantaro icyatazi abatangira akazi bana gatangiye ahubwo. Yemwe basore muri aho to the CCC's brand spanking. Murakaza neza muri CCC brand spanking hakuno. Iduka ricuruza imyenda. You ever been painting jewels and to lose those 5 extra pounds? It's just like not possible to cut back. Ubu Nisirey Queen babuvuga amafuti nta kintu kizima bo buvuga. Nikki D's. Wajano. Ayi Rwanda ayishi nkindi. These are totally for you. The super shapers. Izi pantaro za super shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super shapers. Odd of the century without the. I'm buying an entire box. Genda guri karito yose. They're fair trade. Bari kuyigurisha make. And 120. Kandi no. Ipantaro itangira kuzamuka.
imufata gutya cyawe ipantaro munigana imfuro hakuno baba bari gushutinga babireba ipantaro kubanya ingoto iramwica bose bareba karabaye. Hey! Super Shapers irangije ipantaro irahaguruka do mugarara ahangaha bose babireba mwese muriteguye. Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong, believe and become. Uko byagenze abo yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe cyawe dore ipantaro yabazengurutsemo bakoramo akazi shawo. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift wanyimye amahoro. Umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica for sure. Umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujya hano ni ipantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake bucece mu gace nawe ari wowe ahita cyo yirukanga igitaraganya ipantaro iramwumva ariko nta kintu numvishije. Shano muri office. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be gukora ikintu ni wakaba uri kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro hari ukuntu ubundi uba wabura inkuru uri ukabura ikintu usobanura nyine. Talent Payton needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari cyazikoze genda ubibwire. Fashe ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro buretse kureba hano kuri kamera do. Ipantaro Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Komeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Musore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Bize nicyo musubiza. Yes. Twasoje. Yes indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Kohereza umugabo kujya gukora akazi k'abagore ariko nkawe waje hano ramunereye babyita ku yaramukatiye kaboy ni ujye umbwirizo sirenge sohoka ryo aterura ipantaro atazi uko yahageze atahazanye cyagwe ko yakajyanye ipantaro ko yakaziteruye umva urusaku dore amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti senge pfuye wana ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye. Pantaro hano hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe yishyiraho uturirimbo tw'Abahinde ngo yikunde indirimbo z'Abahinde. Tayari ya AC yamaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe ipantaro do cyewe tukuniza kanibyiniro Kahinde kabanzi kanabatamika n'abakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa kamera iri hano iri kuri codinga. Iyi filime kamera iri hano iri kuri codinga. Hagiyemo alarm hano. Break time. Cyegihe cy'akaruhuko hano
umukobwa ca atabonye ipantaro. Tabonye ipantaro iri kwibyinisha. Ipantaro yagize gutya kureba hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Yarebye ikimaneke kiri hano. Ipantaro ifite ubwenge we. Iyi pantaro ifite ubwenge. Ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge. Useka bo nkuvuge cyamfushe. Maneke yagize gutya ikora mu maraso, yitera sidija mu gahanga, yitera sindiru mu gahanga. Bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'abahinda kenshi. Iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde. Yewe kobwa yaje hano. Mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka yaje hano. Yagarutse muri store, muri shop, muri showroom, aho bambikira ibimanike bereka abantu, ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni. Muzika abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri. Mukora maneke ndende, mwagiye mukora na maneke ngufi. Mwamubona njye na Kenisoro na Timitimini twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko. Kibabaje manika bari zimwe awe. Mukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze biramucanga. Byaramucanze. Ari we wakora iki? Tubwizanye ukuri si turi kuganira. Ari we wakora iki? Umbe hano kobwa break time nicyo gihe cyo kuruka kugeza uriya mukobwa aruri mabyina akazi kigagahinde. Yaje hano muri break room yiwe ukuntu umuntu bafite icyumba agomba kuruhukiramo. We Kigali we ntuzongere mwiyame. Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. Ukeneye kureba ibi ngibi. Jean amwereka ya video kamera ya recording gato. Rebye ibintu byabaye kurya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga. Yesu Kristo yari ikanze. Ipantaro yagubanyije ijosi. Yamugubanyije. Peyton Jules would have an hour, right? Yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe. Sibyo? Uzi n'ikindi? Ngwino nkwereka iki? Ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Ngwino tuve muri inzu bigishoboka. Lockdown activated. Ahitaje lockdown batarasoka. Inzugi zigiye kwifunga. Inzugi zigiye kwibana. Tayari inzugi zaribanye. Bivuze ngo nta ginzu bayivamo. Abari muri inzu bose bapfuye icyo nzi cyasigayemo nka babiri tu. Nimba atari naba babiri na wa musoro umwe. Inzu yikubise muri total lockdown. Filime witonze. Sinzi. Haya. This is Shruti, come in! This is Shruti, come in! Shruti n'umukobwa. Ibi. 20. Shruti bimeze bite? Craig we. Yego. I'm at the back door, you? Gende ku rugi rw'inyuma uri he? Gende muri office yanjye. What? Iki? What is it? Spit it out. I don't know. Utatane se sinzi mwana. Yatangiye kwibuka. Kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga. Ubundi wasanga ari nayo wisha abantu. Ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso. Nkabona nta kintu bimutwe wasanga ari wisha abantu mwana. Hari ikindi gitekerezo ufite? Cy'ahantu tugiye kujya cyangwa? Sinzi. Filime witonze gake bucica ubundi. Icyo cyiza cyane filime nuko kujya tuzisobanura undiscipline kameme. Who? Ni twebwe mwana mwebwe bande? Shruti na Libi. Come on, hurry. Dufungurire mwana dufungurire. Let us in. Ya bafunguriye yarabyanze. I was wondering what happened. Kobwa nayo yinjira atabishaka kiriya ni igiki. They killed everyone in the store. Ikintu kisha abantu bose bari muri store ni igiki. I don't know what that was.
Njye ntabwo nzi ngo ni igiki. Umenya turi kubona ibidahari mwana. Hallucination. Mass hallucination. Sikigari we. Libby, please don't touch Libby, that. ariko se mwana wikora. Ngwino hano urebe rata. Someone out there. Hari undi muntu uri hariya. Kuki? Hari undi muntu hari. Bona puberi hari uri kwikurura ni kuri kamera. Puberi hari uri kwikurura. I'm not going anywhere. That Tujye kureba thing mwana. is still up. Reka nta hantu najya kiriya kintu kiracyari. Buriya rero abazungu sinzi ukuntu bateye. When you go out there and you're dead. Menye neza ko abantu bose bameze neza. Sohoka nyine upfe. Sohoka upfe. You were out there, Ariko n'ubundi wari uhari. and you're not dead. Kandi ntabwo wapfuye. Hari ubwo wapfuye. Umukobwa asa n'abahindekazi. Reba hano. There. Reba hano. Muri video ipantaro yigeze kumuza inyuma iraza irabyina ari kumva imiziki y'abahindira nabyina ariko nta kintu yamutwaye. Nta kintu yamutwaye. You're singing Hamara India. Wari uri kuririmba ikiririmbo cyo mu Buhinde muri Hamara, sibyo? Okay, so Okay. I like to listen to Bollywood music Nyine nkunda kumva indirimbo za Bollywood z'abahinde. once in a while. Is that a crime? None sibyo ni icyaha kandi kuba nikundira imiziki. Hakuno. Phone shooting. Ntiza telefone yawe Shruti. Your phone. Ntiza telefone yawe nkwereke Shruti, ntiza telefone yawe turebe. Ntiza nkwereke utuntu dukora. Tije telefone. Shize imiziki hano. Acuranga indirimbo y'igihinde. Reba hariya mwana. Hari wavuyeyo. To! Ya pantaro yaje yambaye maneke. Yaje yambaye maneke zibyinisha maneke. Bivuze ngo ipantaro akunda igihinde, yumva igihinde. Kuko ahantu hose hari ijambo ry'igihinde. Iyi pantaro ihita ihakwamira. Ihita isitakinga. Bari kubirebera kuri kamera. Bari kuri kamu. Yewe. Yewe. Iza kuri kamera doyisizeho na sindiru. It's a bindi. Iriya ni bindi we. Hear me. Bivuze ngo iri I kunywa. don't understand. Irumva iyi pantaro irumva. You can communicate with that thing. Ntago mwavugana n'icyo kintu mwana. Wapi? Tangira gukomanga aho bari. Ha! Kira gutya. Curanga mu kindi cyumba. Dore panado. Okay. Okay. So we know two things. Ubu tumaze kumenya ibintu bibiri. It loves Bollywood music. Ikunda ibiririmbo byo mu Buhinde. It has a bindi on its forehead. Kandi ifite na bindi mu gahanga iriya Sidija. Iri mu gahanga n'akana bahinde kazi bishyira mu gahanga. Speak Indian, Harya right? uvuga igihinde mwana cyangwa? There are over like 130 different languages. We hari indimi zisaga ibyitatu mu Buhinde. Urumva namenya ari uruhe rurimi ivuga. Basi vuga rumwe muri zo. Yeah. Okay. Hindi. Reka mvuga igihinde ntari bihinde. Cyangwa iki urudu. What? Reka tukibaze ngo irashaka ikiriyo pantaro ubundi. Obviously wants something. Byanze kunze hari ikintu iriyo pantaro ishaka. If you give it Ushobora kukihereza once, it'll stop. ikarekeraho ikareka kwica abantu. Urebe. आप कौन Yewe. हो? आपको क्या चाहिए? Uyaje anavuga igihinde. Ipantaro iramureba ariko. Wait, Uretse Oh. igihe mwana. Ipantaro yaragira garuka. Yaragira garuka. Ivuye kuzana akaboko hano. Akaboko k'umuntu do. Hari umuntu yigeze guca akaganza kari. It's Hindi. Iri kwandika igihinde we. It's a Hindi. Ni igihinde. Yatangiye kwandika ngo Kerat. Kirat? Kerat. What's Kirat? Kerat ni Girl's biki? name. Ni izina ry'umukobwa. Ni izina ry'umukobwa nk'uko wakumva ngo Mukamana cyangwa ukumva ngo ibiki. Bivuze ngo ipantariza ubwenge. Sasa ipantaro ubundi biti. Me. Yaranditse ngo Kerat njyewe. Who's Kirat? Kerat ninde? How should I know? Nabibwirwa Look up n'iki? your employee records. Reba mu bakozi mwakoresheje. Employees. We don't Twe have nta bakozi employees. tugira wana. Twese tugira abaye bakozi. Lines of subcontractors. We Niba don't have... abantu b'abanyakiraka twe nta bakozi tugira ngo twakwandika Works. nta abanyakiraka. Well- Baragukorera ukabishyura bagataha. Then how can you know if you're employing fair trade workers and that
They aren't working in sweatshops. none se ni gute ko mwavuze ko mukoresha abakozi neza mukabishyura neza iyo mugiye kubarangurira gute mudafite liste y'abakozi batanakoresha ifumbire varuganda That's just a line. What are you gonna niko ibintu bimeze uzaba ubimenya nawe ojawe yawe yanaku What we can do and what we do know is we uzi can ikintu tugiye gukora nonaha everything back about those genes. We know exactly which genetically nta kintu reka tutahinduye nako twaranabeshye ab'imbuto ab'ifumbire seed they've grown from. byose twarabikoresheje mukoresha ifumbire You're using GMOs? mukoresha ifumbire GMOs. You can make a pair of jeans for $5 and sell them for Gams organic n'ibice organic matters ibintu nk'ibyo $150. none se ukeka ko ari gute barangurira umuntu ku madolari 5 bakagurisha na kijana 50 bakagurisha ku 5 tu Kerat mukobwa yaje hano rongera arayihamagara tu iri kwandikisha urutoki rw'umuntu iri kurukuba cyane ku buryo rusigaho amaraso bikiyandika nanditse sasa uko yakanditse ibuka ukuntu filime yatangiye simubyibuka twatangiye hari umwana w'umukobwa ruri gusoroma ipamba yari ari hano maneke yatangiye kubatera inkuru yatangiye kubabwira story iri kwandika hakuno iri gushwaratura sinababwiye gutora ipamba amagambo sinababwiye ko nta filime mbi nzabazanira ibyo bintu mwarabyibagiwe ikibazo namwe murifata mukageranya n'inzanga cyangwa inzavumba bariya abana bagira bafashe ibyatsi ngo batayagwamo nibo mungereranya nabo nabonye ari utumaze iminsi tunjomba intoki gaheza se wari umunsi umwe umukobwa yari avuye gutora ipamba aza hakuno senyi ipamba mwibuka ngira ipamba ritunganyirizwa mu Buhinde imashini hano imashini ifata igishura kiwe cyawe yaguye mu mashini sya imashini yaramuseye gasana hey imashini yakamuseye amaraso ye yagiye mu ipamba bivuze ngo iri pamba niryo bakoze miriya myenda yabateye story yose nuko yapfuye dead nuko yapfuye. How old were you when you died, Kira? Kera upfa ufite imyaka ingahe? Tika kuno afite imyaka 13 yarakira umwana muto cyane pe mu buryo bwose bushoboka yari afite imyaka 13 yarakira umwana mutoya. Sasa kucyagaruka called child labor for nothing, right? Ibyo bintu nago babyita gukoresha abana batarageza imyaka harya manager we. Hold on now. The CCC has strict ethical standards as far as tugira amategeko tugendera. Said you can't trace back who works for you. Kandi warubwiye ngo ntabwo ujye ugira abakozi ahantu mubandika ngo ibice byose. Siko mwari mumbi. You guys were supposed to be the good guys. Nari nzi ko muri abana beza. Sibyo. I came here to do good. Je naje hano ngo nkora ikintu kiza. half price clothes. Tunakugabanyiriza imyenda shawe kwibaraguza gutyo. Tujye tuguhera ku giciro kimwe cya kabiri. Tugomba gufasha uyu mwana w'umukobwa. Kelan bagiye kumufasha. Kelat हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Justice? Shaka iki? Justice? Shaka ubutabera. Munshakira ubutabera, justice for Kelat. Munshakira ubutabera nimba atari ibyo ntibikunda. Hey! Ipantaro yabaye ipantaro. Kize gutya. Kandi mwibuke mu gitondo nibwo bagomba kuronshinga ipantaro nshyashya ku isoko bakayicuruza. Abantu bayagariye bayipostinze ahantu hose ipantaro yabaye ipantaro. Kumbi icyo batazi ipantaro. Ipantaro iri hano si ipantaro ni gaheza. Si ipantaro ni gaheza. Kerat, ese turamutse tubwiye isi yose inkuru yawe warekeraho kwica abantu cyangwa vuze mu cyongereza vuze ngo iki? Kerat nta nubwo yari yarize n'inkandagira bitabo baze ko nagize 13 mfite AE baza ngo mu biki cyawe kumbe cyacu ko ni Craig cyavayo
gitera Kelati, gitera yamaneka ipantaro ihita icaho. Ipantaro yahise ivamo icaho. Kigoryiwe nari mufite. You just made her mad again. None urongera uramurakaje, mumbabarire. Get the memo, or are we talking about a pair of killer pants here? Ese turi kuganira ku ipantaro iri kwica abantu hano cyangwa ipantaro yahise icaho. None niba rifite na gahunda yo kubizera ntibiba bigikunze. You knew if you hadn't hidden that girl's death and if you let Iyo mutaza guhisha urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa. call the police and they're all still Ukareka tugahamagara polisi. Buriya abandi bari kuba bakiri bazima. Insubordination, right there. We, ibyo babita God insubordination. Waba usuzuguye Imana. Ikigoryi. Polisi tuyihamagara mu biki. Sakuza uko ushaka. Cyakazi nkavuye. N'ubundi ndakwiruka. Birahagije namwe murekeraho. Murekera mugabanya karindi n'akajagari. More pairs of those jeans are there? Ubundi mwakoze amapantaro angaya ya buriya bwoko. 175. 175 nizo pantaro twakoze. Kuki? Bivuze ngo ubwo hari amapantaro 175 ameze kuriye. Iki. More of them are alive. Wasanga ari amapantaro yose nayo ameze nk'iyi. Nayo ari alive. Mana yanjye. Iratuze ipantaro. Ipantaro iratuze gihita gikwepa kandi nico kiba kizambije ibintu. Dore ibibazo byabaye ibibazo rero. Dore ibibazo ngo birajya byabibazo. Mwana uzi ikindi. Tubanze tumenye neza ko izindi pantaro zo tari nzima. Umbedo. Hey! Indi pantaro nayo iramanutse. Zose bivuze ko izi pantaro uko ari 175 ni ipantaro nzima kandi zose zikeneye kunywa amaraso. Zose zinywa amaraso. Mana yanjye. Ubwo bivuze ngo uwajya kuyigura uwo ari we wese ipeyaz bagombaga kuronshinga mu gitondo. Bivuze ngo wajya kuyigura uwo ari we wese yakwisanga gusa ipantaro imeze uko. Hey! Kanicare mbasobanurire filime mwe muhumuri. Izi minsi nshaka kubakaraga movie ukarya show bihoraho. Jano. Bajano. Aje bakurikiye amaraso do. Kirano mu mapantaro ahantu amapantaro ari. Ipantaro indi ramanuka do. Cyewe amanuka indi pantaro. Bose babireba. Tuze ngo uyu ni Kelati. Wa mwana w'umukobwa tuganiriye inkuru yiwe. Byamugendekeye. Amaraso yaguye mu ipamba doraho zarunze imirambo myinshi koko. Amaraso yaguye mu ipamba iryo pamba barikoramo zino pantaro. Bivuze ngo ari kubazironda. Urupfu rwe rwagiye gutyo gusa ntibigeze babaza ngo byagenze bite byarangiye uko. Nawe rero ari gushaka kwihoreraho. Hey! Kumuriro wakavudo mubonye ipantaro durebe filime do. Kumuriro wakagiye. Dore ipantaro do. Mana y'isi n'ijuru. Batarasokwera abakingiranye. Craig bimeze bite? Natekerezaga. I'm gonna need you to hand over that camera. Nkeneye ko mumpereza iyo kamera yafashe ibimenyetso byose umva ikigoryi. Can't have that story floating out there. I'm sure you Ntabwo understand. natumiye nkuru ijya hanze kandi ndakeka muri kunyuma. Wapi ntabwo byashoboka. You and your bunch of CCC hypocrites are going. We na biriya bigoryi by'ibibosi byawe n'iki gikampani cya CCC murajya hasi. Murajya hasi. Shruti, I didn't know you cared. Ase Shruti. Sinarinzi kutabyitaho. Byose mwana ubwo akaba byitaho. Be a first for you. How does that feel? Urumva bimeze bite? To make it right. Si wowe wavuze ngo uzakora ibintu byose kugira ngo buri kintu kibe kimeze neza muri kampani. Ngo ntacyo utakora. When that door is going to burst, it's Vuba cyane ruriya rugi rugiye kumeneka. you or the camera. Ubwo rero murahitamo mwebwe cyangwa kamera. Ni amahitamo yanyu. Ni amahitamo yanyu. Suye inyuma ipantaro ziri kumena urugi umva do. What you want? Ni kamera washakaga? Come and get it. Ngava yitore turebe icyo bizakumarira. Vayo yitore se. Basubiye inyuma. Uyaza gutora kamera. Uyaza gutora kamera hano. Just give me the camera, we can all go home. Je mumereze kamera twese twitahire. Twigire nkaho ibi bitabaye wana byanarangiye.
nanabongeza umushahara rega njyewe ndi umwana mwiza. Ikigoryi abantu bari gupfa ngo kirabongeza umushahara, mujye munyumvira amayibobo cyaze sha bakire saba. Abakire ntago muri abantu, abakire muri kureba iyi filime mube mubizi ko ntavuga rumwe namwe. Ariko impamvu ni umururumba n'ubukene babunzengurukamo. Ni ubukene n'umururumba babimvugisha. Craig Tushiruti gutya gufata kamera. Shiruti ngwino ariko gerage iragire Shiruti. Okay, Craig. Sawa. You win. Sawa uratsinze ntaribi. Turebe icyo bizakumarira. Sigiriya kamera ngagenda uje kuyifata. Genda uje kuyifata nyine. Kigabo cyawe cyamukubise umukasi mu mutima, nimba ari umukasi nimba ari iki. Kigabo kiramwica, ntago gishaka ko iribanga rya company rijya hanze, kirashaka umwanya w'ubu manager hasi hejuru. Ibaze kwica umuntu ngo kugira ngo ukunde we manager. Ibitambo bitangwa hano hanze. Aha. Kaboy we yarambwiye ngo hari naho yagiye bamwaka ruswa ishingiye ku kiniki. Nawe se Kabo warabyeme cyane warabyanze ngo nge nzi kuvuga aho yankomeje. Ndeba iyo ndangare kumbi kurera nta kadirimo. Agiye usenga Imana ngo uturwe hasi wa mbobo we none ngo ntago cyane. Aha anisane filime to kigabo cyaciye umukobwa arakibona, ipantaro irakurikira. Murayibonye? Kobwa yarabibonye. Cyawe kiriya kigabo kiramufata, zana ibyo zana iyo kadi, zana iyo karita iriho amashusho. Ntago watwangiriza ipantaro yacu twari tugiye kuronshingerega, wapi ntago byakunda ntibivamo. Akuriya ni umwenda gusa mwana, abantu bari uriya ni umwenda gusa. Reba reba, ni umwenda utangiza ibidukikije ecosystem. Kera tuwe ubutabera rata. Hey, tangiye guhamagara ipantaro muvi bahise Slacks. Slacks nimba bisobanuye iki simbizi. Cyaramunize, cyaramujwigirije nimba apfuye nimba hwereye sinzi. Kumbi beredo ipantaro zaziye rimwe. Ha, yavuze ati kera ati we ngwino ufata ubutabera, ipantaro zaziye rimwe zigeze nko muri zingahe nka veni, zizira rimwe ziza zerekeza imbere y'ikigabo. Zabonye nta keza k'iki kigabo n'ubundi nta keza kacyo, byose kimwe kamwe mbaya mbaya zavuyeyo. Kigabo biragicanga cya Craig Pako panaro taboki kiki ipantaro ihondagura umuntu, n'izindi zose zivayo zimwirambika hejuru, zimujya hejuru, zimunywa amaraso to. Hey, zamunyweye amaraso ntako zitagize. Zifiteho na S-mark. To zamunyweye amaraso zimuvanaho n'uruhuto, hasigaye agahanga. Yewe jata we gahanga na jihiki to, nuko zamusize zirangije shicaho kama komando. Kama komando. Umukobwa hano arabizi, yiryamishije nawe ziramutse zimubonye icyonzi cyo zamusoroma mu magara. Iyanyuma icara yibona igenda n'agataye kameze nk'akimbwa yurira urugi. Yibonye ipantaro irenga, umukobwa arakanguka.
rizamuvanyeho uruhu hasigaye utuntu tw'udufupa tw'inguruguru. Hasigaye umuntu umwe. Ishopu yari yuzuye abantu, hasigayemo umuntu umwe. Iyi filime gake gake bucece mu gace, ipantaro bakozemo akazi, iri pose ituje yicecekeye. Ipantaro icaho, ubwo yageze gutya bigeze mu masaha ya mu gitondo, burimo buracya, saa saba amazi ishyira saa 2. Sotsa atyo yirukanka, ari gusohoka ipantaro ikakubona nawe. Sotsa atyo shano, cana amatara, bwakeye tayari. Hey! Umva urusaku rw'abantu baje kugura ipantaro sasa tayari. Mbundi filime, ubu filime nibwo itangiye kuryoha. Rebye ni ipantaro, arayireba, areba ipantaro, nabizi ko ari umuzimu wa kera turimo hano. Arayireba neza yitonze, yayije imbere. Kerat imurya sinzi, ndakwinginze ntubikore. Ntubikore, ntiwica abantu Kerat. Aba bantu nta kintu kibi bagukoreye Kerat we. Ndakwiyamye we yanze kumwica yiza imbere. Kerat ntabwo uri kunyumva ariko. Ibi ntabwo ari byo Kerat we, jya. Ibi ntabwo ari ubutabera uri gushaka. Tayari inzugi zirifungura, lockdown deactivated. Bivuze ngo abantu bari babizi ko ipantaro irajya ku isoko uyu munsi, bari bakoze payers 170. Dore ipantaro ngo zirahita zijya ku murongo neza. Uyaza gufunga hano hatagira uwinjira ngo agure ipantaro Kerat yafunze. To ipantaro zihita zijyana ku murongo neza, zitonze, ariko uriteguye cyangwa hakuno yaje gusunika hano, ntabwo ashaka ko binjira ngo bazigure. Bamusunitse barya kubita umutwe hasi, kubisa umutwe hasi kuri kwikaro, kurameneka. Dore ipantaro do, hey nyagasani, dore ipantaro. Aba bari gusiganwa baza kugura ipantaro, ntibazi ko ipantaro ishaka kubakoramo akazi. Umwana yaravuze ati gutya urupfu rwanjye rwagenda gutyo gusa, nkeneye kwihorera nanjye mu buryo bwose. Do amaraso bivuze ngo ipantaro zabakozemo akazi abaje bizanye. Kakana k'imyaka 13 nako do ka Kerat. Nyabarongo iri kwica uyizaniye, yarangiza ikazi kanakora isuku. Sasa mbwira ukuntu wajya gusohana muri leta ngo ipantaro niyo yishe abantu. Umukobwa yararebye nakadara cyayifite mu ntoki. Iri ibimenyetso byibura byagaragaza ko ipantaro atari ipantaro nziza, baba ari n'abayirimbura bakayirimbura byibura. Barakwereka byageze kuri wa mbere w'ubusazi, amaraso yamenetse ni menshi. Ipantaro ntabwo itagize do, none irabiciye itiza no kuhatorosha neza yitonze bikanarangira. Abantu mugenda mubukira ibyo mutazi, mutegereze mu minsi iri imbere nzababwira iduka ricuruza ibyangwe abariho muzajya muhahira. Ahandi hose naho nzi filime yacu nuko igenze, bahitaga nguki, bahitaga Slacks. Tuhure mu kanya muzikurikira, banyitaga Heza, banyita Simba. Ciao bye bye. None reka mbereke filime tuzareba kuwa kabiri, sibyo? Hitana nayibahereza mbatamosho n'ubundi byose ni kimwe. Namaze kumenya ko nta nzu nzatunga i Kigali. Iwacu ni mu ijuru, niho gakondo, ni kuri gakondo ni mu ijuru. Ngo biranoroshye ngo tuzahasanga abagore b'amasugi b'amaso manini. Kandi mujye munashimira Kaboyi, niho baba batayemo movie kugira ngo mwirire show. Kanone mbasigiremo filime tuzareba koko, nakoreka nyibereke. Abantu bazaza kuwa kabiri rero Kicukiro muri Antonove hariya live abari show. Ntahari Savimba bahari, adahari abandi baba bahari. Dore filime yo kuwa kabiri tuzareba ngiyo. सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो. Sibyo kuwa kabiri hari na filime
filime nshaka kubereka y'inyarwanda. दुश्मन वो होता है uzi umwanzi mubi ngo ninde? wa wundi udatinya gupfa. ऐसा दुश्मन umwanzi utagira izina, ना पहचान umwanzi utagira isura, utagira n'ibimuranga. एक लक्ष्य ikintu cyonyine agamije ari faya to ari ukwihorera karabaye. iyi filime kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove urinde wanyita Dum mama we to Mr. Kagame kuwa kabiri azaba ari nsobanuriye filime MC Galaxy, MC Naisi, Dangerous weapon ever to be made. DJ Omari, DJ Kerry, turya show. अब तक नहीं देखी होगी isi igiye kubona intambara itigeze ibona faya isasu kirimbuzi. nimba ari icyo mugikore nonaha Buja Entertainment. iyo ugiye gufata umusazi इससे भी बड़े दो साइकोस के turakenera abandi basazi babiri bamurenze. dufite mutima wa gisirikare do बच के रहना हमसे mutwirinde ngo Akshay Kumar umwaktere wa mbere uhenze ku isi kumukinisha muri filime yawe. badero ko buriya n'utwara Tiger Shroff. एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है barwana ujye ukoresha experience n'ubukungu. पावरफुल एंड muze urashaje. ndashaje ariko mfite imbaraga ndanarenze. nanjye ndi fast and furious. nanjye ndabangutse kandi ndihuze. ni iki kintu uzi? Akshay Kumar na Tiger Shroff filime kuwa kabiri. होंगी कैप्टन मीशा और पैम आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी iyi misiyo ugiye kujyaho udajyana na Kapiteni Misha umu IT wa danje ni na maneko wacu. पैकेज को ट्रैक कर लिया है twamaze gukurikirana igipfunyika. दिन में एक अंडरग्राउंड twabonye ko kiri muri Faust iri mu Bwongereza. Ubwongereza babwinjira batyo. क्यों नहीं फॉलो करते kuki mutajya mugendera ku mategeko? cyangwa ubwibone bwanjye burenze impano yanjye. Tiger Shroff noneho impano yuriya rero yo irenze ubwibone bwe. dore abana cyawe bahise ngo iki bademiya cotemiya. ubundi iyi filime isohoka rimwe mu myaka amagana. parika hakuno baramufata. तुमने मेरे साथ ubuhinde bwose उसका हिसाब bugiye kwirengera ingaruka kubera ibyo bankoreye. nyagasani kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove. murakeka muri intwari za nyazo. mugerageze mu mpagarike. iki kibuga gishobora kuba ari icyawe ariko natwe turi abakinnyi basaziye mu mukino. turi abakinnyi basaziye mu mukino. kuwa kabiri turya show Kicukiro muri Antonove. MC Galaxy, MC Naisi, DJ Omari, DJ Kerry, Mr. Kagame hakuno. King Panda tuzaba turya ifoto kuri red carpet. ubuhinde burakarama. umusirikare warakaye aba ameze nk'intare yarakaye hakuno araka. ni kuwa kangahe? kuwa kabiri. ko agenda ahinduka mubi bikabarenze nyine. umusirikare warakaye hakuno Tiger Shroff Hrithik Roshan sorry Tiger Shroff Akshay Kumar Bademian Chotemian. turi inshuti za kera. umwe muri twe yatanga ubuzima ku bwundi ariko kandi nanone umwe muri twe yakwambura undi ubuzima ubaye uzanye ubugoryi. Tiger Shroff na Akshay Kumar basubiranyemo. mwicare mugwe neza mwe kuwa kabiri duhure. nje nzajya mbatamo show non stop.